na bomo dren so asa check scripture no yesu say mumma mu you nyemu you na mu da bi nso nyemu da bi say kam ne umie no ye ko ba nyina na ye ma ye you aye you ne ye da bi aye da bi a e ke be da kra ne ye problem wo e ma yi mo ke be da no obi awie sika na me you enyem you ke be da kra na me kanya me ase ma me bo obi apo e be da kra na me de yesu dini age obi asase e be da na me de yesu dini age obi yire e be da na me timi de yesu dini akwaji obi kuno Sami mami you aye you na me de bin so aye de bia e ka beye de kram po ena makofa ne me fra brochira ba na metimi adoji duty na me ne custom officer bi e dia bensika e be de na ko post ni kura be gira kwa ho na wa peja ne nsa na wa ka tro se pake o pake ya na odi bibia hye envelope na odi amano e ka me you be ye me you na me de bia ya me de bia e be de no hina to asase ba ko edi amani pa ba ye 10 anya akofisem enkenya na brabasem enkenye abususem enkenye musubo so obi betimi ato asase ba ko a wa wonu anim sa asase ma to ma asomasi no ato ma ni pedu akofisem ne akoro no sem edi Yesu Kristo se mumma mu de bi nye de bi na mo ane so enye ane let your yes be yes and your no be no. Matthew chapter 5 Matthew asempa etiria eye enum echichemu aye ediasanson aropense nka wonte bibia kura no a kakra ya mate free manum yi Matthew asempa ma wo anenya ane na wo de bi nya da bi se kanu ne yede kwa adwuma ka wogiri ye se eke bede na abaya boka kanu ne yede kwa adwuma mu a ebede na nurse ni ebekunu obi a wo ba yarebe anko bebu na nemetia mame da bi nya me da bi na me ane so enya me ane ekaye ebeye den pa ne yesisi ho if my yes will be yes and my no will be no abusia enkema yenne bia ma wo memu de biara da ene ya me no wa shemo ene juadei se me wampa ye bia me pese me no sha asie ba wo de nya me asina let your yes be yes and let your no be no. Let your yes be yes and let your no be no. We are Christian India. Let your yes be yes and let your no be no. And pay say that is what I want you to think about and meditate. Mamimi ya usu ansa mame ane enye ane na me de bizo so enye debi me ane enye ane na me de bizo so enye debi anopai die wano nani ewrade nyame tiasefo no emon komo se wona na ebon komo a ka kire ewrade se me pese me ane eye ane na me debi nso so eye debi ewrade ba bia me nam biara me pese me ane eye ane na me debi nso so eye abusu asankiye nyina ye de we betu ya dwurim na nka ye di no kure ama ye ho ena nka ye ane na debi aye debi a eye den na obetena trotrom na trotro driver ebebu ebede na mate ni no kura no wawia driver no ne master on ne nam esika na odi ahye ne socks ho ebede na ka be ko choba ona no ebesisi wo ebeye de kura na wa bruchira wasisi we baby awo ye adwuma no edikanfo ebeye de kura na kwa fa oyirachi ebeye de kura na kwa fa wukunachi se me ane ye ane na me de bi ye de bia ebeye de na ane wo baawo na wayi wani te se de unhunu se woni wo baawo se me ane ye ane na me de bi ye de bia de na journalist wuji sika firi obi ho ese wo be say obi. How can you do that? So ane na ode bi ye de bia eye de pa na wuji sika se wo be ka sembone afa asomasi ene wo bento no asay obi saa so ane abranti wunim se wo mpe no ababa we wunim se wo mpe no eye de pa na one na ekonante na nka watimi akobra na se na nka waya akohwe ne mre ye ne sintoye se ye ane ene ye de bi a ede na madam wo hwe abranti ye odi wo be ye chidi be fie ya enkonsem fata kura se wo ma ne kwa ma wo be fie but because of wo pesike dienti no asoso abranti so onya wo be ho ade na o san fre na se you are condoning sin into the family.
enti ane ba ye ane ne ye debi pa eden will be a talker amount senka for ye adwuma na odi kai ye adwuma na wa no aka ne nse kura wo se asai na ke ye ane ne ye debi a ebusuan ke nie ekene ne niema ye didi ball ye niema ne ye de agugatem na nka atwoku ye ne ankasa one kasa wo conscience will tell you say de wo ye enye na wo go hofe ebusia enano pay let me encourage you Jesus Christ asemo kai no momma mo ane eden na obi to nyamenyom obede na obi to nyamenyom eden na obi to nyamenyom na obekwa akwagie duro eden na obi kanya mesem na obekwa akwagie duro aye day pa ane ena debi aye day na wo bo Yesu kronkron ne idi na wo akwagie duro dia behye Bible ase ade wabodam wadwenenye wabodam yese wadwenenye se wo bo Yesu okronkron ne idi na so pese wo ga crowd na wo akwagie duro wo kokum oba wanyem na ade na ye duro na just wadwenenye. But the point is that our yes are not yes and our no are not no. I don't pay in some way they provoke me from a homache. And I've been reading and I may be some whole questions. Like now we obia Woma wa ane and anka wo there be so there bia and then will be catching us a woman me pay for now kawa wetimi no mama ayaka me will be a catch us all papa ye be bonsam. How can you do that? How can you? And then ane now there bia wo betimi a said that na se edi papa penyinimu a wo betimi a wo wetimi dinner time because of politics. Now ane because some we will stand before God on a judgment day. Na yenyinano ye prien and konta when yameti as a foreign. Meda ya juada when yameti as a foreign and I may use to answer the menya quenya na metimi about few on mamma. No, yeah, sorry. Ewo Adom 106.3. Mamu Facebook no. Matedi sansamono kose ya obonse nipara tedi ma ane now there be simple Yesu Kristo de tu yamfo Matthew asempa etia eye enum chichemu aye aduasa enson. Can we all succumb and submit ourselves niyetimi akase rade mesrewa free ne na me ane na me debi enye debi. Let this be your prayer. Mame odi foba mache asebono ewo makoma mu wo madwene mo te say ma ye ane na ye debi enye debi. Na se ifri asofo so ene matan ene politicians ene apostle doctor for mabusia nyansem nyina na ye kana bontene nyansem nyina na ye kana bontene na kaya ya obi a wa medical officer yadi hu abawia sekeden what you will be a puno because we are not truthful. We are not truthful. Yeah, we are not truthful. Ukwa jisika sa ode baba ye ejuma magana ukwa jisika ko bobbi siasa o me de ba ye ejuma magana na wa divert sikare de akowa nkasa wa council na we de talk as chichankrofo. How can you lead such a life? My God, let my yes be yes and let my no be no. Me sire radin na day say radima me na ya day crime na wutimi e business e wo bo bi apo ade a wo turn one city now the Jew will be 100 cities. What ane would there be so nya there be? You are not truthful. Abusia masa same way say engura wadrim na engura wakumam sankye ane and your debi ya debia e ka den na ofa oil baako na wa peja akosra kire wiem wo kante kasa which will be my 25,000. You are criminal and ka ane ya e den na obo Yesu Kristo din na odi point say e de jikaf wo jika kaya ya waji kura pa wo use kura no wanye duty watwe afem hey
Hey, and some will and some will say, thank coming on, you know, your honor by your army. Where would him so be Kuna? What you know? Would you be Kuno? Would you be Kuno? Why you don't hope party yes to the edge? Why you don't want the yes to the edge? Your honor, your dear. Then a Delilah, yet me born a passer. Bema was so than a coba, and Kawakayana Yinkuno, one yard in Tutunani. Not Delilah to wa, I'm yet to me the Sekai, a Wurad, a Samsiani, a Tudeni, and Kaya and your dead beer. Mammy, for Bakumi and Sosania Mompai. Bishop, Wadama, the Passawana, Commercial Cacrebu Hana. My commercial in you now. My commercial in you now. My commercial in you now. Nah, you miss it out. My commercial in you now. My commercial in you know, baby. I'm assuming baby. My commercial in you now. My army and your army. You see, I am so burdened with the scripture this dawn. And my aunt, Mrs. Senka, we will see and your dear Juma. And Kia Dakuran Kiam to your plum. Kia Dankiam to your plum. And Kia sit down and Kiansi walls. But because your aunt and your auntie, Pesamin Kumina, Chronobo, Akuma Bonnie, a wood dear, a Sansabra, politicians or more Casamebre, Memeba, Akuhisamunkwa, they steal us, they do everything. Criminally. I try nada. What you say? They are okay. I am proper. Or Canadian they can see so. I could drop money. You are the Kasa. I'm so to me yet. So, well, I'm saying they are okay. Wouldn't to me yet. Huh? Registration. Kakayanya. There will be to me. Will be Sekai. Yeah, Debbie. How come? Young church, how can we just wound somebody when your church the DKK or some trouble is a kind? Why? Your aunt and your aunt and your dead business on your Debbie. Leviticus woman was a meme in Chuniatro. You can't trust us. They say you be a tro, be a Bible. Est-ce que vous entendez à ton dear? Yes, Bishop. Name Insra Papa. Oh, some more. Yentin your man who draw. Yadiba boy who buy a free coronavirus a home. A brano, young Rossi didn't swan a samana, a beho yensa. Say we are, young for hand sanitizer and also HG and Sahon. So, qua bontain no bedrew fear, she so do swan a samana our ho onsa. So the be yare, no wire sabia or shana now bedrew fear, fansuane samana, a ho onsa. And then so a mube yansa uber bought a sardoma Winnipediano who buy mature immune system no. Enti she se enuane wo do anuane no wo mu no ubedi dodo anka sei e ma no empa ho ana vitamin C yenni dodo sanso ene nsuo dede yenum dodo ne yenum nso bebre yena yeto ade no yade ton mu yenhwe se obi amfa ne nsa entotomu ne mom yankasa yebeyi amade oto ade no so wo krom ukogu nsuo eba hwe se wo de nsuo ne samana ebe wo wonsa se bi men won so a hand sanitizer hwe se odi bi ebetwetwe wonsa ho enkoda no wo fie tiniama won de agro nyina no ebra no awofo no mo hwe se won bepepa ho ansa na won so de adi won dwuma yen kanea ne remote ahodo a ye wo e wo fie no switch no ya yen hwe se bra no ya bepepa ho ensafo ahodo se ye ka na se ye dan yen hwe se ye bepepa ho bra no si yedidi sanuama we nyina so ene hwehwe ampanifo ede amaye no a yebebo ye ho ban bebre ede free coronavirus yi ho Sankratwe Caris the Ghana Medical Association ene de bre Caris ekum emwa wo hamunchemu ade okronkron na chiponkron say yes to your life Dole yogurt more I need more Alive soap can save your life use it Magdan Shipping Limited, your total logistics partner, NFA, Petrosol Ghana, a delightful experience. Medase.
Adom FM. Meda sese yakoton ade ade abusua memo kwaba ebio and the pay making kind code to paraphrase free Matthew Asempa itira eye enum chichemu a eye ediasa a eye enson ebia na wakenkan ya bara na meken asan aba wani so aba wadwenem ifa na adwa me beda na scripture ba me memo ebodo mi no amani tie na me fa me bible se me kenkan ne bio Yesu Kristo edom di nachi o kasa kiro wa o se momma mu yiw enye mu yiw momma mu debi nsoso enye mu debi wasina we nyine chino de mobeye bia no ebeye bone de se wasema ntimi anya ane na wasema ntimi anya de bia de wo beka bia no ya atro de wo beka bia no eye bone se wo de bia anya de bi wo ane anya ane a ade bio na beka se wo ane so man so for se nka mimi ya usu ansame ane ye ane a me yire die aye ane a ane me maso so die ye ane a ye ane a e kai de na kroma obi ye mo enfomso ane ya chi no a na efe no wa fre obi meka bi ma no menua ne ohina somasi because ye ane ye debi nso nye debi kroma utwa atra uka na da asemwa ya value ya jutum mama ya ame Leviticus chapter 19 wasi verse 11 mokrono na munni kusum na obiara encha na yonkun kontumpo Leviticus chapter 19 na monka midi ho entam atro na munhuna onyankopon din ho mene ewrade munni mo yonko emim na entwa no ejo emma pani akatua emma wo pani akatua enka wonchen ma ade enche de waye adwuma ma bosome so na also tua ne ka emanisi kanka ho ma ade enche yebisa a lot of people on my year adwuma amman krofo bosome nsia ontua ne ka enipa ne ko kanso so pe was me yiwadi me ne waye adwuma ba ye mfie numa na mfie nsia na mfie du maketia wode mamme no eya ketifia ketejua ketikitwa bi me ko boso so pe was essence wakasente me yiwadi was me ma obi a wode na ye adwuma mpo no na ketia nka wo ho emma de nche edi padi bedidi ni padi benom wobi wama wobi wokunu enti woma na ketua ka wonchen ya we wo bible mu we wo bible yi mu Leviticus chapter 19 the verse number 12 bafom enti dia onu wo ye adwuma woma na ketua ka wo bosome miensa bosome nsia nipa yi odidi waye adwuma nyese wanya adwuma waye adwuma ma waye adwuma ma aban waye contractor waye adwuma eti se me ye adwuma ma wi na wontua meka na opese me sa be beg me sa me power chawa nsa na wotua meka yi afia ne sai it is because ye ane ye debi nso nye debi wo enkrofo didi me na hiafo bre wo wiase ha mami di fo na ya juada meda ena ya juada o eya woda eti ye mi se ya ho se asenke ye betimi didi no kora ma ya ho bema
sika kakra ba wo di sie wo yire oba kakra ba wo di sie wo kunu ye debi ya ane nso ntimi ya ane kasa a lot of people yemi ya kwa sorry bad anope wiani anajoko sorry bad ye bebo tonso ahodo senke ya ane anka Ghana nkanye ni okay yakoye nim sensa asie nyame diama Ghana Davi biara wudia die fifi Yesu Kristo se mama mo ane na mo debi wa hai wo bi fie wo bubu toilet ni ade nyina onipa no kaka adan na wo kasa nanka dai etesa adaka enka dan tesa adaka enka bi free kwa ma ba no enka bi free ko be ba no enka wonim de amde be ba ka wano tum kutia nkopon potua kutia nyom Wabba kutia nyom asa fa nyamesem abba kutia nyom sa ma wa ane na wo debi adenti na woni me company ye adwuma na so wo betimi company na say eti wo be adwuma kura in a very sarcastic way bi aguro bi wani so adano wo so wa bia wo company efede se woni me say ye diligence which mean the hard work wa ane na wo debi nso so enye debi wa ane na wo debi nso so nye debi medical ka chose thanka Delilah ane mami difo ekede na wo ba Samson abrabom anu ana making kana beresenia kama Samson chire ne ba bia na hoden wo no wo so ka chire ne wie ya pe wada ye Delilah frɛ Philista fo mpanyi fo be sɛ mumro na efe dia waka no kure ni nyina kyerɛ me ɛhɔ ano ɔmo de sika na be hyɛ Delilah nsɛm ɛna ɔmo de sika na be wa di sika ba be kum odikanfo a nyamina yi na ma ɔman te sɛ Israel 40 years no ɔman ne wɔ ɔmane ne wɔ hawo mo sɛ ababa we ba ɛyɛ Samson abrabom nyina sika no wope nipa bebre ye ko banyina de ntia wo bete wutwan watare wutwan waye no te se huriye waye no te se ofra ne sei mimbita wo nyina wo botaye na Delilah tnasia adisika ye frifilisafo ahimfo yi ho ama fe die wa yi eye Samson ama ena no pay enye we nkwa na me ne wo bekan nanso ma hemfa nsia wo ani betumi ya ani anasa wo da bi betumi ya da bi mo Facebook ro me na me pese dia mo bi mo bom nsem me am watching and monitoring everything mo bom nsem I like that. But you see, you know, I am from Koya Dada. When no mom and tempt to say, when no papa and tempt to say, when no someone tempt to say, when a gun and tempt to say, when a gun and tempt to say, when you are sorry tempt to say, Mawa army and your arm and our derby. Yesu Kristo ni numa semena kaya wase mama ane enya ane na mo derby nya derby dia wo ka bia no ka no kure tro do ya baba tu aba afi mo no mama ya obi o kasa bia tie ni tro do mani pana ane nya ane na ni derby nya derby wa wo ko tu aba no wa wo ko tro udi ma ane nya ane na wo derby nya wo derby Sabre ya yadie muka se ko enkoyo yadie na enkoye ya shisha mask we ya na se wo dada buy as wo dada Ministry of Health na se dia you the mask no dia to abodwe se ano we dia to abodwe sa ase ma wo ane aye for your own sake aye wa winti mama dey for mama mfanyina na fa bi to aso na ye mompa da ane Obi ntwitwa ne nyonko nnanti obi wo adwuma mo se na ono oye adwuma ma mpanyinfo agi ne tumo no wahye da wa won pese wo be ye adwuma ne ye wahye da akotwitwa ne nanti am yi na firi ho obi timi di nani si obi ho saa je ne papa ya na adwuma din bi oye nti obi betimi di nani asi ne ho saa na waya ma yi na firi ho wo nyo no kwafo
wonyo no kwafo da woyo no kwafo a na wotumi ban Yesu wonyo no kwafo a wontumi man Yesu wonyo no kwafo a wontumi man Yesu da wontumi hu nyame anyonyam da waka bebre me hu nyame nka me hu nyame nka me hu bebre aka o I agree with the person. What say you buya sofo kura chan ye maame ne ye papa nom. Aye dey na wo betimi ye bu sofo na wo maame a wo papa wo ubu na nimtia. How can you disrespect your father, your mother? Bible say, "The way jane wonani, o ma me so ye hiani, o papa so ye hiani, the way jane wonani." Ma anya ane with Debbie. Why do you disrespect your own parent? Now do the software nima, what did that forward to say? The answer won't. When you no kwafu, when you no kwafu, when you no kwafu, yanam, mama ya ane. Na ya debi enadwa dai dia me ya uso ansanya me de to makoma so a me de baaye ni se ye be ane na debi ya debi a enka hu hia kura mane ma bebre ka Ghana kura nkien ko bobesi ada kiye beti mama ya ane ne ya debi a ya me ya aduma woni me sen kura yi be ye nso next month on the 3rd. On the 3rd, na wo ba no yan sorry ye meya mo sikuya ye kan wansem nyame ya aduma on be yan sorry from on the 3rd of August. Mesrewa say bo modern na kan kura no won paibom from the 3rd of August. On be integrated science. No my on the 6th, on my social studies. Me no we ya about time intino making ka we nyina actually every day that we will continue to pray for them. 2020 what's the final timetable and making catch my head bisa from Ghana Education that the bumpire the my mano mama ya anya debi and as we do that all of us we will be grateful to God. Mami di for mesro bumpire my nyina Papa Medas ono kwafo no wasafo urade ono kwafo no urade yenya wo a ka ye be ye den ena no pe wafa ye papa so atwe adwene si no mebi so ne na ka ye wura fi ye hu ba bi ye mfa wamma ye wafa ye papa so ama ye ho se wonyo no kwafo a wontumi emben Yesu wonyo no kwafo a wonya nyanyam wonyo no kwafo a nyame no wonko esanso se nyanya yasem nyina anya baako ya ane dabi nya dabi awurade ye da wase wa fotu a odi afaye papa so odi amaye kanene se ne namba bi ye tantro ye twetwankrofo nanti a enne wa makore sadika shandi bahakaba ora ye da wase woyo no kwafo ampa obuafo papa honkonkno ye da wase yes, so I bebre. Awurade won oyo bo. Se babem ne yatumi ayo no kwafo a. Yes, I wo kakai fue. Kakai. Awurade boaye. Ni ense. Awurade boaye. Ni anya atrenefo. Awurade boaye. Ni anya no kwafo. Awurade boaye. Na yense Kristo. Esense na che na yedi. Awurade mepagya enkwala aba yakwatro nyina aba wanim ohon konkro ye boafo wona ma nyansa ne nimde mesira nyansa nimde oh yes give them retentive memory ye jasa wonsa karo shade bazo kare mahanda wade mama kukudura o metemi de atro no matwa wade mama ntwa prekope na nyensen na ho enyensen karo shandere bo sata bahaya fi waje yankopon ho wo nyame agya oba honkonkon din mu na yabɔ mpae amen yabra so yabra pa ho na
Mema ure mfise dwumadia medi obi nso aheda ehunu sene dwumadia na ekono abohoka Patos AIB womana ye Santos yade ye yensa wonde ye apono ho ye fumigate ye na dwuma meso womana ye ma mitimi eba wonchen ba bibiara wo etime pacho betumi akwa odebi na omode wodi aye wonsa abusia yade na nkoye etimoma ye ane na yem protect ye ho ne ye mfie nyinara etime srewa bo homodene ye hwo ho ye mesrewa fa mask aye nose mask no fashe ohoro wonsa sanitize wonsa obeso sanitize wonsa I don't know my introduce yes Santo ediamawo mo Facebook rubense obi atwere scripture no a me kinka ye ni nyina de agu wor Matthew chapter 5 verse 37 Leviticus chapter 19 the verse number 12 de agu wor me de amount so obetimi akinkan bio na ya mompa yanzo so ma ya mampanyini me ya very sure say by a few days obi pie na wa ye na dwuma senia oye dada no ajo foriata benim so besie o papa weekend day wo ye ukrom chebi ente onyame nkoso nsho de so foriata wo yire ono ankasa ne papa e ba de hye ebusua ne nyina de bla cho me da ase CJ, me sorry. My phone break a crap. Me very sorry. Mama ya ane na ye debi so and ye debi. Me da say come in pipe boom. Me so me come in pipe boom. God bless you. SK. Thank you very much for Nura. We are dear papa. Nyamishra papa. Me da say. Odivo ba. Nyamishra also pa. Me da say bebre. Same. Me da say so much. God bless all of you. What? And on your birthday, I wish you happy birthday. God bless all of you. Thank you. Bye-bye. You too. Bye-bye. Diana Usu Bisase. Hotels no pay. On my numbers now. Bet me a phrase 024 111 0136. Once again, 054 111 0136. Bishop Adom Ahengua from S.K Appiagyei. Bye bye.